Ruto athiĩte na mbere gwĩka mĩcemanio ciikaro-inĩ ciake mwena wa Karen, Nairobi, rita rĩrĩ akiuga kaunti cia Machakos na Kajiado. Ndugu wananchi wa Masakumbu ya Seo. Ruto akiuga atĩ kwa ihinda iraya andũ arĩa augaga nĩ a kĩrathi gĩa thĩ makoragwo matekũheo itemi rĩao thĩinĩ wa ũteti wa bũrũri, akiuga rita rĩrĩ no nginya maikare metha-inĩ ya gũtua matua ma kĩũteti. Maamuzi ya Kenya hayatafanywa tena na watu wachache kwa sababu wako na pesa ama ushawishi ama influence. Maamuzi ya Kenya yatafanywa na wote kutoka chini pale. Ordinary citizens are going to determine the future of our nation. Ruto agĩthiĩ na mbere gũtetera mũbango wake wa kũrurumũkia wonjoria wa bũrũri kuma ngathĩ-inĩ ya thĩ, akiuga gwĩka guo nĩ gũgũteithia gũtura mĩeke ya mawĩra, kũngania magoti na kwaga gũkomba. The plan must be about ordinary people and ordinary businesses and ordinary farmers, so that we can lift the millions of jobless young people from at the bottom of the pyramid and begin them on the journey to climb up, so that no Kenyan is left behind. Kaunti ya Machakos ĩrĩa ĩhakanĩte na Nairobi mwena wa irathĩro ĩrĩ na icigo 8 cia ũmbunge, na ya Kajiado ĩrĩa nayo ĩhakanĩte na Nairobi ĩrĩ na icigo 5 cia ũmbunge, na kũringana na riboti ya Commission ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ ya IEBC ya mwaka wa 2017, kaunti ya Machakos ĩrĩ na aikia a kura 620,254 na Kajiado ĩrĩ na aikia a kura 411,193. Hao wengine munaona hata sera wanauza ile yake sasa. We want to replace the very expensive way of supporting our businesses down there and creating entrepreneurship, empowering our people. Na kuna watu badala ya kuenda kuomba kiti wameanza kuomba rais awasaidie kupata kiti. Wewe yako inatembea kama bushfire. Na ndio unaona wenzetu kule, your competitors they have panicked. Kama unaendesha chama na hiyo chama yako unaendesha, parliamentary group inaweza kukua kuendeshwa kwa lugha ya mama. Kama ile neki yako inaweza kuendeshwa kwa lugha ya mama, wewe ni problem kwa Kenya, kwa sababu nyinyi ndio mnachangia